Mamita, chayra shamunajunchi. Salude, mijita. Buenas tardes, abuelita, de la bendición. ¿Qué dijo la abuelita? No entendí. Mamita dijo que le ayudemos a coger frijol, mijita, que ya está tarde. ¿Vamos? Ya, vamos. Este tienes. Ñukanchik kichwa rimayqa sumaq rimay marikan. Ñukanchikqa sapi marikanchik. Sapimanta rimay chaykarinpish imashanin nachu hatun kiruta rikushpaqa sapi illaka kawsanqallacha na kawsanchu nachu. Sapiwanmi mantenerin, sapipimi chaykarinpash ali abonta churakpi imashi yurakuna huyaylla tiyan. Chashna shinami ñukanchik rimaytaqa na chingachinachu kanchik. Pero lastimosamente ñukanchikqa chingachinajushkanchimari ñukanchikta yapata sarushpa kawsashkamanta. Chaymanta mari asha chingarishpa shamukushka kan. Shinallata pero mana chingachinachu kashka ñukanchik churajunatapash, ñukanchik rimaytapash, ñukanchik cultura chaykarin ñukanchik mikuykunatapash tukuyta na chingachinachu kanchik. Shinallata ñukanchik ceremoniakunatapash ñukanchik ñawpa yayakuna paykunapak yachashkata ñukanchikpash tigrashpa yachajuna kanchik. Ama chay rimayka shuk kachishna ama yakuyashpa chingarichunga ñukanchik mamakunapi tiyan, mamapi, taytapi, wasi ukupi tiyan. Chayka ñukanchik mamakuna ña viksayu kashpaka imashata nina kanchik. Wawakunakana ñankata haykata nacido kanakamashka. Wawakunaka más inteligente kanllapitapash yali kan uyaku viksa ukupika. Viksa ukupika huyanatami yuyana kan. Huyashpa mayma rijushpapash, imata rajushpapash, maygupi shuk cosichangapak rijushpapash nina kan. Como ishkay rijushna wawandi ña hatunlla wawandi rijushna nina kan. Chashna shina imasha wawata aysashpa rijunki chashna shinallatami viksa ukupika tratana kan. Ñukanchik punta kawsaykunaka mana kay mishu shimikunataka rimashpa kawsapanchichu. Chaykunataka na chingachina kapanchu. Aliguta wawakutapish cuidashpa shinallata wawakuta taytaka kichwapimi rimanashpa wawakutaka viksa ukupika kayllapita huyana kapanki. Y mamapish shinallata kichwapi rimashpami wawakutaka wiñachina kapanki. Ima hora nasirikpipash kichwapi rimashpa ñuka wawakulla alta kay pachakuman ali pakarimipashkanki ñuka wawakutapish rikuwanki wawa, cuidawanki wawa, payayawpipash kanmi rikuwan kanmi cuidawanki nishpami markana kapanki. Ñukanchik primero taytakuna, primero kawsashka taytakuna mari kichwapi kawsashka. Mana ñuka kay mishu shimikunataka na rimashpa kawsankashka. Chay kashkamantami ñukanchik lo mismo munanchik kichwata yachachun. Pay kushijuymantami paykunaka lluksi paykunaka shinani. Imashpa mama huyashpa, mama parlashpa, mama kandashpa, mama tukuyta yachachishpa kashkamantami wawaka shinallata llukshikan. Shinallata mana killañachijunachu kan. Ña viksayu kashpaka na killañachijunachu kan. Imakutapash utsa kayta rajuna, chayta rajuna y shinallata wawapash llukshin. Shinallata hacendosago warmi kashpa, hari kashpapash llukshin.
Mikunawkunata ñukanchik runakunaka mikunchikmi puruta yanushpa kamllawan, hawasu yanushka kamllawan, quiñu apita kamllawan, arroz api wawapi kamllawanmi mikunchik. Shinakutan mikuchinakapan y papa, kamuti ima, sañura ima, zambu api imami yanushpa karanakapan. Chaywanmi ña wawakupash aliviñanka, mamapish shinchiyashpa unkunakunapi ushapanka. Fursa illashpa na unkuy ushashpami kunanpika hospitalkunaman rinakun. Unkushka mamakunaka mikunakan trigo arrozukuta mishkikuwan mikunakan. Chaymi ñukanchikpa cuerponachu unkunkapaka fuerzashpa unkunchik chaypami chay trigoga fresco kan y kamllashka kaymantaka chawpi kan. Chaykashkamanta chaykuta mandapashkani y chaymanta katika según chari, según ushaykanchik, wakinka charinmari wagra chakiyuyman papa caldoku y sañura caldoku, shina pollokuwan, pero pampa ñukanchik viñachishka pollokuwan mikunchikmantarin. Pakarinkapak kawpipash ña paytaka rimanamun kapan ñukanchik shimikupi. Ñuka wawakulla kunanka ña kay ñuka marcajunkapak aparijunkapak ñamari pakarikrinimari ñuka wawakulla nishpa wisakuta huyachina, llampuchina kapan shina. Taytapash huyachina kan wawakuta. Alliku kushilla nasirishpa tukuy familiakuna acompañashka wasikupi pakarishka kachun. Ñuka wawakulla kaypima kani, ñukama kanpa tayta kani, mamitawa ñukawa kushilla makanajunchik kaypi shuyashpa, kichwakuta yachakushpa kay Vicsamantallatami kallaririnki ashtawa tukuy wawakunaman rikuchishpa. Nachu ñuka wawakulla? Kay kami hatumama, uyanki wawa. Hatumama. Kaymi kan apio, wawa. Ika? Apio. Ya. Kaymi shuk hatun runa, hari runami kay uyanki wawa. Ñuka huyashka ushikukunan punlla ashakuta kichwa shimimanta rimakrinchik. Ari? Ya ushiku, shinaka kay wasi ukukupi charishkawa kallarishka. Kaykupi charikuni Sara mamakuta. Sara nishpa kallarishpa. Sara. Ya, kutin. Sara. Ya ushiku kushikuni yachaku. Kaykupi charinchi uchu. Ya, uchu. Ya, shinallata kaykupi charinchi lulun. Sumak pacha ushiku. Kaykupi charinchi kamlla. Ali pacha. Kaykupi shinallata charinchi purutu. Ya, yuyu purutu. Yuyu purutu. Ya, kushikuni. Hatuku, kichwa shimita ñami ushani. Ari haku alta yachakurkanki haku purututa shatiakuni ayudawanki. Ari hatuku. Ñukanchik kichwa shimipi kay ñukanchikpa ñawpaman apa cabildokunaka kanakanmi tukuylla yachachik wasikunata nina kan ñuka wawaka yachajunami kan. Kay kichwa shimita uchi lagumanta ñukapash yachachishpa shamushkani y kaytaka chay yachachik profesorakunaka yachachipankishi nishpa nina kan. Chayta aydaway chay yaykuchun chashna katinakuchunmi munani nishpami nina kan. Y tukuypi parlarina kan tandanakuypi tukuypi kashnami ñukanchik wawakunapaka munanchik kaytaka ñukan sapitaka sapillakana kidankapak munanchik ñukanchik wawakuna ashtawan yachakushpa kunankari ashtawan
tukuy wawa manda yachakushpa katinajuchun munapanchik nishpami kabeldokunaka nijunakan. Runakunami kanchik, kichwa shimita rimashunchik.